U današnjem videu pripremili smo priču o nekadašnjem Beogradu. Ja sam Svetlana Brkić, vlasnica arhitektonskog biroa SB Project. Tramvaj u centru grada, brojne zanatske radnje, poznate gradske kafane, buregdžinice, ćevabdžinice, kao i pešačke plaže na novobeogradskoj obali Save, samo su neka od obeležja starog Beograda. Duh starog grada odlikovao je daleko mirniji i sporiji život od onog koji mi danas živimo. Kada pogledamo stare fotografije i razglednice, prvo što možemo da primetimo jeste tramvaj koji prolazi Terazijama i samim trgom Republike. Iako je centar grada pod uticajem urbanizacije doživeo brojne promene, njegov vizualni identitet očuvan je do današnjih dana. Prepoznatljivi objekti kao što su Hotel Moskva, zgrada Starog dvora, Palata Albanija, Narodni muzej i Narodno pozorište, dragoceni su spomenici kulture koji svedoče o prošlim vremenima. Nažalost Beograđana, postoje obeležja koje su iščezla pod dejstvom nezaustavljive globalizacije. Zanatske radnje po kojima je Balkanska ulica poznata danas više ne postoje. Ista sudbina zadesila i stare gradske kafane kao što su Grmeč, Pod Lipom i Šumatovac u Makedonskoj ulici, kafanu Ruski car na Obilićevom vencu, kao i mnoge druge koje su danas deo prošlosti. Nekadašnje brojne buregdžinice i ćevabdžinice preteča su današnjih restorana brze hrane. Još jedna od zanimljivosti je najpopularnije kupalište Beograđana tokom 50. i 60. godina. Peščane plaže na novobeogradskoj obali Save, pored Brankovog mosta, bile su utočišta Beograđana u letnjim mesecima. Izgradnja, rast i razvoj grada osudili su neke od pomenutih simbola na propast. To je bila cena neizbežnog napretka. Važno je upamtiti da Beograd u kome živimo svoj identitet duguje živopisnoj prošlosti koju smo nastojali da vam prikažemo kroz pomenute primere. Pišite nam da li biste se vratili u lepa prošla vremena ili vam trenutna užurbanost i tempo života u Beogradu sasvim odgovara. Vidimo se u narednom videu sa novim pričama.